Hello everyone, once again welcome back to our channel. Today, right now I'll be moving to that one district auditorium. Naga Student Association College in Haflong is having a fresher meet today, so I'll be going there. हम लोगों का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर उसका काम उसका जॉब और हमारी माँ का जॉब उसमें डिफरेंशिएट करें। प्राइम मिनिस्टर का काम कैसा होता है और अपना माँ का काम कैसा होता है? प्राइम मिनिस्टर का काम होता है देश को सेवा करना और माँ का काम होता है अपने को सेवा करना, अपना परिवार को अच्छे रखना। खाली परिवार को नहीं, अपने माँ तो बहुत ऊंचे तक गया है। प्रधानमंत्री और दोनों लेवल सेम है। प्रधानमंत्री देश को सेवा करता है और माँ हमें सेवा करता है। बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। अगर एक दिन के लिए सीएम ने एक महीने के लिए सीएम बनोगे तो क्या क्या बदलाव लाना चाहोगे? मैं एक महीने के लिए सीएम बनेगा तो मोहर से मेरा गांव तक रास्ता अच्छा से गांव में भी रास्ता अभी तक अच्छा से नहीं हुआ, कच्चा रोड भी है अभी तक। इसलिए मोहर से मेरे गांव का बदलाव लाना चाहता हूं और यहाँ पे हाफलॉन्ग में भी बदलाव लाना चाहता हूं और मोहर में भी ऐसे अलग अलग तरीकों के बदलाव लाना चाहता हूं। By being a perfect police officer, because I think many of who lived in village don't know how to speak proper English and how to talk to bigger, not because of their manners but because of they are not very confident, so I will help my community. Hello. Hello. You are detective. I think so. ऑडियंस कैसे लगा उसका परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा लगा ना? मजा हुआ? दिखाते एकदम फीलिंग के साथ बात करते हुए मैंने सुना। I'm very proud of you and congratulations and your performance was amazing. ऑडियंस और कुछ डिमांड है फ्रेशर के साथ? लास्ट चांस partner dance. Okay, granted. All right, once last dance. Choose your own partner. हम लोग एक ट्रेडिशनल रैम्प देखेगा। NSA मॉड्यूलर्स लोग सुंदर लड़का लड़की लोग हम लोग के लिए ट्रेडिशनल रैम्प वॉक दिखाएगा अभी। Hello girls, are you single or taken? Boys, are you single or taken? Correct, there are so many beautiful boys and girls, some are still single. Especially for the girls, if you want the boys' number, please contact me. And only for the beautiful girls. And for the beautiful boys, if you want girls' number, make sure you contact Sonia. Thank you so much. And you want someone like this kind of traditional rainbow? Come
come next year 2023. Now we have come to the last segment of our fresher meet and the most awaited moment for us, which is the declarations of Miss and Mr. Fresher of 18th NSA Fresher Meet. The result is in my hand, and before I declare, I would love to request all the freshers to come on the dais. All the freshers. And I would love to request our President and General Secretary to come on the stage. Also the judges to come on the stage, please. We have 2021 Miss Fresher, Miss Ilong Zainab Palmer, please take a walk. 2021 Miss Fresher, Miss Ilong Zainab Palmer. Please give a round of applause for her. All right. Coming to the next stage, I have the name of the Miss Fresher and Mr. Fresher in my hand. Are you guys excited? Oh my God, I'm so nervous as well. NSA 18 Fresher Meet 2022. It will go to male first. Mr. Fresher goes to... Oh! Alright. Mr. Fresher 2022 goes to Mr. Rambo Kabete. Big round of applause. Please step forward. And I would love to request our General Secretary, Ms. Ibang Mula Dainet. Ms. Fresher goes to... Alright, I won't delay. NSA 18 Fresher Meet 2022 goes to Ms. Isabella Riona. Congratulations, Miss Isabella Riame, and I would love to request congratulations, Mr. and Miss Fresher 2022 NSA, Mr. Rambo Kamber Lene and Miss Isabella Riame. Please take a walk. Congratulations, Mr. and Miss Fresher NSA 2022, Mr. Rambo Kamber Lene and Miss Isabella Riame. Let us take one photo with the judges and the president and the secretary. Mrs. Ang sila ka nang ngay ze. Nay kum 18 freshers meet go 2022 ka nang ngay nga. Miss Fresher na Mrs. Fresher ngong play seba nang ngay gui mak no. Gui ko, ya gui bu lui ko, ya Bang gui se. lui ba. Ya ina kalinga atse ina dui ulai ba ma kalas dui ma tabling ke agu best pe da ina mai agu best pe go kana result ya decide ka judges minute se ya agum dan humas dui agum experience ana ya apon ne ta ba Okay nang tati begya agum ze competition ngai kwai nang agum tua hi nga ngoi be ngoi brelo. ya loket tu ngom le agu life ke the first Ngoi time da. Ngoi da ko ga ngoi se. School gudu fresher mit ke ya queen ngol dan nai ko occasions ke I aku confidence builder abang ne perform te ram len dia prize to kon got so it was pretty busy for me to perform this way but I'm very glad to get this one. Okay. Mrs. Ang da zai na I nama igu
nang mi go do interview de ro da nang mi ka de selen trosen de i wang ri ti ko sim nang ngai nga class dai ki ko men ko school wang ko le simang sie so ra lang mana rang pe nang ji rang ngai za nang ko school ne wang ko me za na class dai ki ko me se ba no lang zu Hello everyone, myself from Bokambenime. I passed on my SSLC from Tiangpui Higher Secondary School and I currently studying at Haflong Government College. SS first year, Taking right? first stream. Yes, SS first year. okay what about you Hello everyone, my name is Kisampelin Riame and I am the fresher queen of this 2022-18 NSA and I passed out my HSLC from Covenant High School and I'm currently pursuing my higher secondary studies at St. Ignace Convent High School. in mai ba ya wi wang ri di beng ya nang ngai ngat nu sa da jo de ba question de ba sima pe da ya maram to hop de ko le aselu su ngai te ngol na ai so do i hop de ran mai ha ngai chun num de le kan ke wang ri di ko sim na ngai cho da na abu video pe ma na kyo video pe ma ne views de ma za nang ngai ko sima ta se de i ba ma ko le bi na bang press ta de bam di je kana chi nang ngai cho sai ne ga phi lu ka lu ne de mi sui sang le ai za bi bang le chi da ga hai ba na pe za mai ga ba nai chung na hai ba na go mi go inspiration chang za za na mi go feature ga guide ba chang za hai ba na competition te be le ne ga nang gar ngam check set lu za nang na mi na ka chang chi le te za ba nai go ta ko le so ba nai le jang ka na bi bang le ngai do ai na sa wa slo ai ga na chu za nang nai go ambition rang le za bam da audience me chi kam no le chi ga success te lu za mai chang na te le da lo za nang nai go ambition ko se Aku ambitions ma advocate. advocate you know? Aku ambition is a travel agent ko. travel agent okay ini ka sang da dan nang nai na lai jang nai go ara nang gya za ka lu jang nai go ta te be tang nai confident level bang ta pe de ka nang nai go success wong lai ba hope da lai num te le da ka nang nai go sipo success te ba mai ka nang nai le za noi za mang ga naga student mang ga ko te go lo Naga student ang ina first developer rabe ani go hall samte ai kum jani program pam di rabang ga hall ge illa kaya le first ke miram go hall ga nui lose da bam asna mi kya na mi go hall de lu jani kya na ni go community te dera le first ke ni student mang ga mi sui sang na ai go ma ning sing ma ma za ini ka sang na ido atu sam sana mr klang ai za officer ki chang si ai go ma ja ning mo le su ko idea miss pressure no bu di za go go de le mi sui sang na za na nang se Ine atuze ami nagam chui nangka ami jive nangka atuden chi chak che unite ne le ine agu travel agent agu ambition succeed te na ami good culture and tradition promote the preaching te bamle okay nang ngai nga tu si me si ma lo si ni le agu channel subscribe te me te ma lo te ki wang dai wang ngai atu ngoi de interview lu ran no ma lo mai ma no mai de si dak Semua ada bisa. Okay. si sang ada bisa Pi itu bisa kena pernah itu sana itu sana lah. Sebelum itu ai kena kedui kena ngai tu interview tu ada dan alam video tu adik congratulation tu le sebarang hal le. Jangan pi sebab melai nak hai pernah aja di loser soang itu. Ibe pi loser ngai gom je pernah confident ba me. Pujuk ka boleh jilai sigom je tem kelai ke seba. Ai pernah biasa sebab so sile dan ngai tu sui sang dan. Thank you so much. thank you so much Kamera mui ba ngau i me. Ram. Oh, Nai kong fresh mi ba mi me bam sia. 你上了平淡你我看到了我， Bam mi me bam sia. Kam. 我上了， Bam mi ha. 哎， Nang atit na kum tala ping tala mo. 平了了，米我过了你，米了我 Okay. 过了 Ani tu 了， ko la fresh mi bam mi me bam sia lo se ko le. 所以把米上的人的平淡了就过 Okay, 来。 okay. Bam mi sang da hang da bam mi sang da. So thank you so much everyone for watching this video. Zeliang. कुछ बोलना है